Менің есімім Сойра Теміркай қызы. Қыз фамилиям Ражова еді. Қазір Каримова. Мен туған 15 июньда 1938 жылда. Яңауылда Рамаш районында Үткәрмә сельский совет иту вакытны. 61 жылның 21 январында той үткәрдік. Никах үткәрділер 20 январда. Соннан берлі яшадық 57 ел. Нағир Шарабыттин ұлы Каримовқа. Ол да 1902 апрелінің 38 елінің. Ничек таныштық? Мен келдім мұнда қонаққа, апам Айнакаға. От құлыпта көрістік, көрді ол мені. Сөйлесіп отырдық. Оннар ол барды Яңауылға істеп. От солайтып танысып, үйленістік. Сізні тапты ма онлар? Оннар ол мені тапты, ол үйретті. Как суббота болса, машина жоқ, яяу жүгіріп баратын еді спортсмен. Солайтып қосылдық біз екеуіміз. Яшаттық, 4 бала өстірдік. Біріншісі Нәбиға, Нағир қызы. Екінші біз Қалил. Үшінші балабыз Рәшид. Төртінші біз Васима. Олар Первомайский немеде оқып шықтылар. 11 классларны бітіріп, дәлсі өсілер оқытылар. Қайтағына болмаса да өсілері оқуға кірісіп оқып, өз семьяларын құртылар қазір, шүкір Аллаға. Мен бірінші колхозда эшләдем 14 yaşımdan. Яңауылда. Фермада эшләдем. Оннан 19 yaşımda колхозны бітіріп, Малиновский леспромхоз отстылар. Малиновский леспромхозда. Обрубщик случаев болып эшләдем. Оннан десятник болып эшләдем. В общем, күйеуге шыққанша шал Малиновский леспромхозда эшләдем. Амында келгеч тоже ішке кірішіп леспромхозға. Анда тоже бірінші юлда жүрдім. Юлда эшләп, оннар обрубщик случаев. Ondan 15 yıl abrupşik suçer bulup işledim de. Savatqa götürdüler. Помощник станочника станочник bulup işlep gittim. Ondan onları dälşi больше işley. Master bulup işledim. 12 yıl işlep koydum master bulup. Pensiya yaşal master bulup işlegenden. Pensiyaga chiqdim. Nағир ishladi. Birinchi помощник вальщика bo'lib ishladi. Ondan pritsepщик трактористқа, ondan şoför lesovozga şoför bo'lib ishladi lesovozda. Bilmem necha yil ishladi, shol og'rib boshlaguncha endi. Ondan svarshiklikqa o'qib chiqdi. Onlar svarshik bo'lib ishlab, shundan og'riq sababli pensiyaga chiqdi. Pensiyaga chiqdik biz 73-yilni sentyabrda. Onu sotib oldik uyni biz. Sotib oldik, onlar o'zimiz butun nimasini ishladik. Nағирning otasi so'g'ishda 41-yilni so'g'ish boshlangach olingan so'g'ishga. Ondan so'g'ishdan qaytmagan. Көмілген білмейм, енді менен Ярославль деген городта көмілген немеде ол. Оның немесі бар еді, Бақарынға қағасы. Құртқаяқ бермеді аны бізге. Юққа шықты. Қалай еткен оланы. Ырыш болған, ішмәгәрет ол. Бүтін нәрсені, бір нәрсені ішлеп башласа,
Уланы төбіне еткесмәгенше қоймайтын еді. Бітіру керек аңа, обязательно. Киц болса да ішлейтін еді. Бітірмәгенше қоймайтын еді. Ол шантай кешірейді. Ол алды ма бір нәрсені ішлегелі. Уланы обязательно еріне еткесетін еді. Нұпамаға айтетін еді көршілерге де. Bir vaqtda tatkaz bergani yo'q kişiga. Bitta o'sini sallagani yo'q. Klublarga yuruytin edik. Konsertlarga qatnashатын edik. Spektakllar qo'yатын edik. Birga temir bulat edi bizning bilan ko'rishimiz. Ikkovimiz turib yig'laytin edik konsertlarda. Tiyaga yuruytin edik. Tiyan o'lganga yaqmaydi edi yo'q. Bizni yurtsa bo'ladi. Shalaydi. Tiyaga yurgan. Bitsanka yurgan. Hayvon saqladik. İnemning ismi Ashraf Jamal Amin qizi. Akamning ismi Rayim Baqoğlu Timirkay. Onlarning biz 10 bala o'stirdilar ular. Akam so'qishdan yaralanib qaytdi. Opsin invalid. 43 yılına qaytdi. Yaralanib. Onu men yaxshi pomnit etaman. Men qochib chiqib ketdim edim ondan. İnem firmada firma bo'lib ishlaydi edi. Onları inem meni qoldirib chiqib ketadi. O oq kiyimli yo'qlaganda meni solib chiqib ketadi yanına. Men irbostag'ina turam da uyanib. Qochib chiqib ketaman. Ketaman nimalarga. Haligi soldat bilan daga qoldirib chiqib ketgandi. Irmak bo'ladi nechal aytib yashagan. Biz 10 bala o'sdik. 10 balaning eng ulisi men. Mendan kecha Ravsa. Ondan kecha Muhammad Nur. Ondan kechasi qaysilarini pomnit aytmayman. Mulla Nur. Ayuq Mannur. Mannur marhum. Onları Mulla Nur. Onları Sochita marhum edi. Onları Sochita'dan so'ng Sonia. Onları Sinnur. Onları Soyma. Eng kechasi Siva. Temende yashaydilar. Mana shunday semiyada o'sdim men o'zim. Qon semiyada. Turlisini ko'rgan. Qaynam bor edi, qaynam. Onu da aytib qo'yayin. Qaynam bor edi, Obid qizi Xatima. U yaxshi bo'ldi menga. 33 yil yashadik birga. O'z qo'limda o'tdi ol shalay. Dunyoda semiyada yashaganda turlisi bo'ladi. Bolalarimni qarata ishlatdi, rahmatni. Men ona rahmat aytaman. Ol bo'lmasa, qalay etirdim men ol bolalarni. Qalay borar edim, ishlayta olmagan bo'lar edim. Undan satik bulmag'ach. Shalay deb yashadik. Shukr olsun. Sirindi bolalarıma, nuqlarıma, esenlik sağlık dilayim. Irsaq davlat bersin Allah Teala. Esenlik bilen yaşagalı. Bir-birinden doğanlık hislerini ayırmasın. Doğanlaşıp yaşasınlar. Mene şol minnen dilek olarga. Kursilerime de esenlik sağlık bersin. Olacaqalarına, bütünüsüne. İş çobatamıklarım benim kasır 2 bravunuk, 1 bravunuk çıkıyor. Bravunuklarıma da şolay dilekler dileyim. Yoksa yaşasınlar. Tevfikli bulsunlar, uzun ömürlü bulsunlar. İşlep yürüsünler. Dünyalarga tinchlik bersin, so'qishlar bo'lmasin. Biz ko'rganini ko'rsatmasin Allah Teala ularga. Sezesin bu dusqay bu ömrünün jillerden de jitez ikenin. Jillerning de bulla türlüleri bulla tыныш güçlü iskeni. Ömürler bir ülgürasıydı, hüküm meslek yaşattı
сукмакта турмуш деген әнә шул юлларга алып чыга икән сукмаклар. Гомерләр бер өлгерәсиде, үкенмәслек яшәп калырга. Ясын иде бер башлаган юлны, ахыргача барып чыгарга. Җилләрдән дә җитез икән бит, җырлап яшик елап яшәсәк тә, бу гомеркәй үтәр китәр бит. Гомерләр бер өлгерәсиде, үкенмәслек яшәп калырга. Ясын иде бер башлаган юлны, ахыргача ярып барырга. Гомерләр бер өлгерәсиде, үкенмәслек яшәп калырга. Ясын иде бер башлаган юлны, ахыргача ярып барырга. Гомерләр бер өлгерәсиде, үкенмәслек яшәп калырга. Ясын иде бер башлаган юлны, ахыргача ярып барырга. Ясын иде бер башлаган юлны,